Makabonge uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu. Muhle uthembekile. uThixo wethu masingahlali phansi bazalwane. Singahlali phansi. Nkosi yabheka kuwe impilo yami mangiphathwe njalo Nkosi yabheka impilo yami mangiphathwe njalo nguwe Hlala enhlizweni yami ngize yebo Nkosi ngizalule kongowa angizwiswe nguwe sisuliwe yebo Nkosi ngizalule kongowa angizwiswe sesuliwe Baba nantambama siyabonga. Sibonga Baba umusa wakho ntambama. Sibonga uthando lwakho uNkulunkulu wethu. Sibonga ukusimemela ebukhoneni bakho ntambama. Baba ngingakwenza kahle nakuthi Nkosi sihamba kahle phambi kwakho. Nakukhuluma kahle kepha usenzele umusa. Baba siyaliphakamisela igama nantambama. Igama elingaphezulu amagama onke. Igama elibonwa ubumnyama bubaleke. Igama elikhothanyelwa yonke imoya na wonke amandla obumnyama. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu nantambama. Sithi phakama nantambama. Ubuse phezulu kwempilo zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. We may be seated bazalwane in the name of Jesus. Mangibingelele abazalwane bonke egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Engathi besingamshayela izandla kakhulu umoya ongcwele. Egameni lika Jesu. Amen. Amen. Oh yes Lord. Ngibingelela abazali bethu bengekho phakathi kwethu. Badlulisa ukuxolisa okukhulu abazali. Kunendawo bebekade buye khona base beyabambeka. Kwawukuthi isikhathi sokuthi babe khona enkonzweni asizokugcineka. Sibashayela izandla kakhulu abazali bethu. Bengekho phakathi kwethu.
Ngizoba mfishane kakhulu bazalwane. Bese siya emkhulekweni. Inhloso enkulu yokuthi sihlangane ngalolu suku ukuthi sikhuleke. Izwi likaNkulunkulu lithi izicelo zenu zonke mazaziwe nguye ngokukhuleka, ngokunxusa nangokubonga. So asizile la ngenxa yosiko lokuthi ngoLwesibili siyahlangana. Kodwa kunalento le uNkulunkulu okufanele simbonge ngayo, simdumise ngayo, siphinde sinxuse futhi kuye. Bazalwane uyayitho omunye mayechaza ukuthi yini praise, yini iprayer, yini worship. Ngicabanga ukuthi lezo zinto kwesinye isikhathi fanele kuhambe isikhathi kufike la siqondayo ukuthi mangabe kukhulunywa ngalezo zinto kusuke kubhekwephi. Ngoba kunesikhathi la uNkulunkulu ongalindeli ukuthi azakwenzele something ukuze umdumise. Umdumisele ukuthi ungubani. Kukhona isikhathi la uNkulunkulu umdumisa ngenxa yezinto akwenzele zona. So bazalwane masila asizele ukuzobheka ukuthi uNkulunkulu usenzeleni. Kodwa sizele ukuzomtshela ukuthi ungubani. Ngoba uthi manje ningiphakamisa mina. Simele ukuthi namhlanje sizomphakamisa. Ngoba ngaphandle ukuthi uNkulunkulu simenze ebemkhulu, ngicabanga ukuthi izimpi zethu sohlala esilwa nazo siyilwela thina. Ngoba uNkulunkulu kuthiwa uhlala endumisweni yabantwana bakhe, and uthatha indumiso ashaye ngayo izitha. So mangabe sizoba abantu abahlale beya uNkulunkulu ngoba beyocela siyeka ukumdumisa, kusho ukuthi khona la sashoda khona. Bazalwane ngizothanda nje sivule incwadi ngokaMark, uMark 9, sifunde kuverse 23 no verse 24. Njengoba ngishilo bazalwane ukuthi ngizoba mfishane, angisho ke mina ngisho ukuthi angizuba mude, ngingasho mina kodwa ngisho ukuthi angizukuqhubha kade. Amen. Mark 9 verse 23 no verse 24. Ifundeka kanje. Ithi uJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane wathi, ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Amen. Baba leli izwi lakho uNkulunkulu wethu, khuluma ngalo usuthise imphefumulo wethu, wenzele udumo lwakho egameni lika Jesu. Amen. Ngizoba mfishane nje bazalwane. Ngibheka nje into embalwa la indaba yokukholwa. Ukuthi kwesinye isikhathi singakhuleka size sijuluke ithukuthuku zegazi. Mhlambe siyakhumbula ukuthi uJesu sasamfikela leso simo sokuthi akhuleke imjuluko yakhe izifane nemjuluko yezithukuthuku zegazi. Mawuzobheka lapho kunesikhathi la uJesu athi enxusa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akawuphendulanga umkhuleko wakhe. Iwona wodwa umkhuleko engithi mangifunda ngithothi awuphendulwanga. Isicelo sika Jesu sayisithi uma kungenzeka le ndebe mayidlule, mangaliphuzi lolu laka. Kodwa uNkulunkulu akakwenzanga lokho. And sithothi isikhathi sokuqala la uJesu wathi mayikhuluma noBaba angamphenduli ngalendlela ebecela ngayo. Kepha uNkulunkulu emuhle wathumela ingelosi ukuba izomqinisa. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu athumela ingelosi kunothi avumele ukuthi uJesu lesi sicelo sakhe siphumelele ukuthi mina nawe ngabe namhlanje asikho kule ndawo. Masizokhumbula kahle bazalwane sasonile kakhulu. Sasifanele ukufa. Kodwa ukufa kwethu sasofa singavuki. Ngoba sasofa sisesonweni. Sasofa ukulunga kungekho kuthina. So uJesu kwadinga ukuthi afe endaweni yethu. Kufe olungileyo afele ababi. Yingakho uNkulunkulu abanemandla ukuthi uJesu amvuse ngoba wathi efa wangayifela yena kepha wafela thina ukuze thina esiphilayo siphilele yena. Amen.
So bazalwane ngifuna nje sibheka kancane la ukuthi kunezinto esiyayisikhulekele, kunezinto esiyayisinxuse uNkulunkulu kuzo. Kodwa sithola ukuthi noma sesinxusile sakhuleka kodwa ushintsha alokho. Mhlambe siyadlula ezimene nje ngalezo. uNkulunkulu simbone ngathi akezwa. Simbona uNkulunkulu ngathi uqhelile. Kodwa ngifisa ukuthi sikubheke, simbheka kanjani uNkulunkulu masikhuleka kuyena. Simthatha simbekele uNkulunkulu noma simthatha simbeke eduze njengobaba. Mawuzokhumbula ukuthi ingane yakho mangabe ibuye esikoleni ithi baba kuthiwe esikoleni kufuneka 1000 rand. Ifika isholelozwi iphume iyodlala phandle. Ayikhathazeki ukuthi ubaba unayo imali uzoyithola phi imali. Kodwa ekholwa yikho ukuthi ubaba unamandla okwenza lokho engikucelile. So ngifuna uNkulunkulu simbheke kanjalo ukuthi kulowo okholwayo konke kuyenzeka. Into engavimba ukuthi lokhu esikholelwa yikho nalokho uNkulunkulu esimcela khona kungenzeki kungabe yini? Ngiyabonga Jesu. Bazala noNkulunkulu kuningi simbambe kukho. Simbambe ekutheni into esikholelwa yiyo asikholwa yiyo. Into esikhulumayo asikholelwa yiyo. Ngiyawuthanda uverse 24. Mayithi ngiyakholwa. Siza ungakholwa kwami. Isho ukuthini lento umuntu athi uyakholwa kodwa ephinde ethi siza ungakholwa kwami. Ingoba into yethu sithi siyibekile phambi kaNkulunkulu iphinde siyithatha siyenze yethu. Njoba ngithi ingane mangabe icela into kuwena ifika icele iphuma iyodlala ayikhathazeki ukuthi izokwenzeka noma izokwenzeka. Okubalekile kunakho konke lithi izwi kokholwayo konke kuyenzeka. So bazalwane ngizathanda kancane ke sibuyele endabeni kaPaul noSilas. Ukuthi lezi insizwa ngendlela ezayishawe ngayo kwakufanele ngabe zalala zangaphenduka. Bese ngizokhumbula icule lithi noma umlomo wami uthule ngizohuba kanjalo. OPaul noSilas babengathula bengaphimiseli into ababeyizwa noma indumisa ababefuna ukuyidlulisa uNkulunkulu babengathula emlonyeni belalela inhlungu kodwa abakuvumelanga lokho. Masizokhumbula ukuthi kunesikhathi la ukuthiwa khona mangabe umuntu ebhujiswe esihogweni sibanjwa zonke izinto, kubanjwa izandla kubanjwa inyawo kodwa umlomo abawubambi. Kanjalo uPaul noSilas babebosha izandla nezinyawo kodwa umlomo abawuvalanga. Uyasibona nisikhali uNkulunkulu asinike sona, isikhali esiwumlomo esingalwa ngaso kodwa kuyadepend ukuthi ukhiphani ngomlomo wakho. Ngoba kuthiwa umlomo ukhuluma kangangokuvama kwenhliziyo. Inhliziyo iyona la izimpi ezikhona. Masikhuluma ngezimpi ezisengqondweni nezimpi ezisenhliziyweni, iyona la ila khona okukhona impi ukuthi into osukuzoyikhipha ngomlomo isuka enhliziyweni. And impi la ikhona la upstairs la okuxabana khona izinto. Mazokhumbula abazalana ukuthi kungani uhlanya ludle emgqonyeni kaDoti, luhambe elangeni, luhambe emvuleni, luhambe emakhazeni, kodwa nangelodwa ilanga oluthola likhwehlela, lukhwehlele sothi lunethwe imvula lashiswa ilanga lwadle emgqonyeni kaDoti. Kwenziwa yini? Kuwukuthi alukholelwa ukuthi lento le eyenzakalayo inayo into engayenza emzimbeni walo. Alikholelwa ukuthi mangidla into engcolile ngizophathwa isisu ngizogula. Alikholelwa ukuthi manginethwa imvula ngizophathwa umkhuhlane. Thina yini sihluleke ukubamba lento le? Ngoba siyakholelwa ukubamba ezabantu izinto. Mangabe umuntu engakuthuka noma aqalekise, uyazi ukuthi ngathi noma sekwenzeka into uthi ile yanto ayishilo. Ungiqalekisile ungithukile. Siyayibamba lezo. Kukuphi la esobamba izwi likaNkulunkulu njoba linjalo? Singazama ukulihlaziya. Silibambe izwi likaNkulunkulu ngoba linjalo sikholwe yilo.
and khona into okayisho baba ngelilanga wathi abafana laba base ababebanjwe neBukhadnezzar kunesikhathi la abadela konke bathi noma ungawubasa umlilo kodwa ngesikhothana bathi noma ngabe kuthiwa uNkulunkulu akasasindisanga kulomlilo kodwa kuyohlale kwazeka yini le eyenza ukuthi bakholelwe yilento lela abafana ingoba bamthemba uthi ngiyamthemba owaseKalvari uNkulunkulu mangabethi ezwini lakhe akasiyena umuntu uthi aqamba amanga nendodana yomuntu ukuthi ajike esithembisweni sakhe uNkulunkulu maye ungena ezimweni ungena nawe and kwesisikhathi angathi ungena nawe umfice sengaphakathi akangeni nawe futhi mawuphuma uyasala asale lithi abasazongena kwazi ukubadonsa so sihlulwa ukukholelwa ilento ukuthi uNkulunkulu mayethe ezwini lakhe angisiyena umuntu ukuthi ngaqamba amanga nendodana yomuntu uthi ngajike esithembisweni zami so khona la uNkulunkulu uthi ethi manje ngayikholwa into engishoyo okusho ukuthi ngenza umqambe manga ubani uSathane so uyambona uNkulunkulu uthi sesimthathe sambekaphi simsusile ehlalweni sakhe sokuba uNkulunkulu samthatha sazomlinganisa noSathane ngoba okusho ukuthi izinto ayikhulumayo kuthina nayishilo ezwini lakhe asizikholwa ngelinye ilanga ngizonipha nje umzekelo bazalane ngathi ngelilanga ngibuye 𝐿𝐻𝐾𝐄 ngalifta iSulumane sisuke 𝐿𝐻𝐾𝐄 lizokwehla epotchefstroom uyazi isimanga ukuthi angazi lezwa ngani ukuthi yini lesikholelwa yiyo ngoba alikhulumanga into eziningi lingena emotweni kodwa lahlala ekukholweni nasekwenzeni izwi lathi nize nithi nina nithi siceba ngoba sikhule kanjalo no asicetshiswa ukuthi sikhule kanjalo sicetshiswa ukuthi senza izwi so iliphi lelizwi alishoyo umzekeliso nje makhunywa ngomnikelo lithi izwi okwenziwa esangapha kwesokhohlo asingakwazi lesi singala so lithi iSulumane mangabe thina sibona umuntu izinto zihamba kabi empilweni yakhe siyayihlangane sithi niyasibona nesimo lapha sivumela nti no siyasibona sithi okay senze njani ngaso awukhiphe imali lapho mhlambe bakhiphe 1000 angazi uthi sihambe siye kulowo muzi ebusukelele sifike imali siyifake phansi kwesicaba sishiye kanjalo sihambe uthi siyahamba siyokhuleka endlini zethu sithi baba sesilenzile izwi lakho uthi ayikho into esicebisayo ukwenza izwi so thina bazalwane engathi ila silekha khona uNkulunkulu akanandaba noma ngabe mhlambe into oyenzayo uyenza engqondweni ayiregister ukuthi kwenzakalani kodwa as long ubambele into uthi ngiyakholela ukuthi lento le ingenzeka uzethu ubaba ngelinye ilanga inyanga mayithi fika uthathe lokho uncinde ukhwife uwenza njengoba and ekugcineni ukubona kukusebenzela why izwi likaNkulunkulu silibona ngathi alisebenzeli ingoba silithatha njenge literature iBhayibheli asikholwa ukuthi lapha emavesini kunezwi likaNkulunkulu athi uNkulunkulu liphefumulelwe lenzelwe ukuqondisa ukuyala na yonke into engabalwa so mangabe thina singakholwa ukuthi izwi linguNkulunkulu izwi leli iBhayibheli masilibuka sibona iphepha kodwa izwi likaNkulunkulu lapho linguNkulunkulu ngoba malithi izwi likaNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu ngoba kuthiwa uJesu ekuqaleni wayekuhlanipha kaNkulunkulu so mangabe sizohluleka ukubamba izwi likaNkulunkulu sibamba amavesi sizosala
kunezinto esizothi sifisa ngayo yonke indlela ukuyithola kodwa ngenxa yokuthi sigcine sibamba amavesi sakhohlwa ukubamba izwi sibamba ukusho kwaNkulunkulu ezwini lakhe ngoba uNkulunkulu yazi ingakhetha ubaba akufuneki isikhuleke njengabezizwe fanele sikhuleke izwi ukuthi baba uthe ezwini lakho uNkulunkulu uyahluleka ukubalekela into ayishilo ngoba uthe akagoqwe ezwini lakhe izwi lakhe linguye uqobo uthi futhi uyalinda izwi lakhe ukuba lenze so yini lingenzeki kuthina alikufumananga ukukholwa so bazalwane ubaba engashumela la ajuluka ithukuthuku kwenzeke lokho sisukume siphakamise izandla kodwa lento uNkulunkulu asuke eyikhuluma ngobaba ingakufumananga ukukholwa kithi ngeke siyibone imanifest empilweni zethu so siyadinga ukuthi sibuyele kuma basic njengengane ingakho uNkulunkulu umbuso wakhe ufanisa nokuthi ingane umuntu mayengabukela umbuso wakhe njengomntwana angelibona izulu ngoba ingane uyishaya manje iphume lapha eminyango izobuya izocela something kuwena thina uNkulunkulu mangabe kukhona la sifaka khona uswazi siyayisithini asimthuki yini uNkulunkulu asisho ukuthi usesilahlile uNkulunkulu silingise umkaJobe owathi kuthuka lo uNkulunkulu wakho ufe kube kanye kodwa uJobe wama wathi ngiyazi umhlengi wami khona uthi icebo lakhe lingephutha so nicount bazalwane njengoba silana it was just a coincidence ukuthi sibe la ngalesikhathi kulonyaka kulesi sizukulwane no khona ingane ezithi izalwa zibe yishona ngaso leso sikhathi khona umuntu othi empilweni yakhe ehamba endleleni iphelele endleleni impilo yakhe engayathi shonapha thina sanikwe isikhathi kunesikhathi esisinikiwe yini uNkulunkulu akugcine kuze kube lesikhathi siyibuze into lo mbuzo ukuthi kungani kuze kushayele isikhathi siphila uNkulunkulu ekudala wayekudalelana uNkulunkulu akudalelanga into eyiningi wakudalela udumo lwakhe udumo lukaNkulunkulu luzovelaphi udumo lukaNkulunkulu luzovela ngokuthi kushintshe ukwenza kwethu kushintshe inkambo yethu kushintshe ukukhuluma kushintshe ukucabanga kwethu ukuze uNkulunkulu athole udumo lwakhe ngoba yonke into eyenzakalayo uNkulunkulu uyayazi ngempilo yakho uthi omunye umfundisi ngelilanga efakazela izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu wawakhuluma nenye indoda wathi mawuhamba endleleni yakho yokukholwa ngizoba nawe ngazo zonke izikhathi angikholwa futhi ngiyaqala ukuyisho lento thi indoda ekhambeni kwayo yahlaseleka and uNkulunkulu asho ukuthi asizokuhlaselwa endleleni futhi mangabe kungekho ukuhlaseleka uNkulunkulu akaveli empilweni yakho kufanele uvelelwe izimo ezizoba ngaphezulu kwamandla akho ukuze kuvela amandla kaNkulunkulu ngoba mangabe kuyinto sakwazi ukuzenzela wona ngeke abonakala amandla kaNkulunkulu uqawunta abantwana bakaIsrayeli lesikhathi bebhekene nolwandle ukube babekwazi ukubhukuda noma ube babe nesikepe kwangenzeka nisebewelile bethi hayi no hayi sikhona uFaro simshiyile sivele sagibela isikepe sawena kodwa uNkulunkulu wenza ngawo wonke amandla ukuthi ngemuva khona uFaro phambili khona ulwandle ukuze lokho kuveze udumo lwakhe masizokhumbula uLazaro mangabe ufunda lithi iBhayibheli waye umngani kaJesu emthanda kodwa sithola uJesu uyabikela ukuthi uLazaro uyagula uJesu uyahlala uze uyafa uyancatsha uJesu uyahlala kuphela izinsuku uJesu uyahlala why is for his glory ngoba kungenzeka athi efika uJesu afike uLazaro sagula athi uyakhuleka kuthiwa hayi no bevele ezosinda kodwa wathula wahlala kwaze kwaba uyanuka for his glory uyazi uNkulunkulu uyakhohlwa ngisho ifriendship yethu naye mabe sefuna indumiso yakhe esefuna udumo lwakhe
So izimo ongena kuzo akwekuphele ukuthi umbone uNkulunkulu engekho, awubona udumo likaNkulunkulu ezimene zikuficayo. Ngoba mangabe zingafiki aluzuvela udumo likaNkulunkulu. Empeleni fana ngabe siya-invite izinto ezoveza udumo likaNkulunkulu. Ngisho ngabe kuthiwa isimo esithini, ngoba uthe uNkulunkulu ezwini lakhe konke okuzele uyena kuyalinqoba izwi. Konke ukusivelelayo uthi asithokoze kukho, ngoba ngale kwalezi ezikwehlelayo kukhona udumo likaNkulunkulu. uJesu ebethelwe esiphambanweni akabhekanga yonke into. Kusukela ehanjiswa koPotifaro ehambiswa kobanibani kuthethwa icala, eshawa ebethelwe, akayibhekanga zonke lezo zinto. Kodwa into ayibhekayo is for the glory kaNkulunkulu omthumileyo. Ngoba uthi enguzele la ukwenza intando yalowo ongithumile. So thina iyini lentando uNkulunkulu asigcinele yona? Liyini icebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu njengoba sisekhona? Kungani isigebengu sathi mangabe siphenduka esiphambanweni sife ngaso leso sikhathi? Akwesibheke ipurpose ukuthi uNkulunkulu njengoba esigcinile sikholwa sisindisiwe. Siyakwenza lokho uNkulunkulu akulindele kuthina. Ngoba bafowethu mangabe singakwenzi lithi izwi likaNkulunkulu sithi soba nempandla ngale, ngoba asakholelwa ungena ezulwini kodwa sesikholelwa imqhele. So ekugcineni kwakho konke bafowethu esingakwenza asimveze uNkulunkulu emuhle, simveze uNkulunkulu emkhulu ngisho kunezimo esibhekana nazo. Ngoba kwesinye isikhathi sijike sesikhuluma isimo engabe siphakamisa uNkulunkulu ngaphezulu kwesimo. So mangabe siphakamisa isimo sisinika amandla kwaleso simo leso, ngoba thina asibona abantu bezimo, asibona abantu becondition, singabantu beposition. uNkulunkulu la sibeke khona fanele ngabe zonke izinto singaphansi kweinyawo zethu. Njoba kuthiwa uJesu njoba ehlezi ehlalweni sobukhosi, konke kubekwe ngaphansi kweinyawo zakhe. uJesu uhleli lapha unxusela thina, uhleli lapha uyithina njoba nathi sila siuyena. So akwesimvezo uNkulunkulu bazalwane, namhlanje masikhuleka akesinxusa uNkulunkulu sithi baba siyakholwa, siza ungakholwa kwethu. Ngoba ngaphandle kwalokho asiphiki bazalwane, izimpi ikhona. Uhamba nje endleleni, uhamba ekukholweni, izimpi zikhona. Impi iqala engqondweni yakho, igcina isiphumela ngisho enyameni. Kodwa kunale ndawo le kufanele ngabe siyayilalela phezulu kwezinto zonke. Lena silalele lo owaziwayo. Kukhona umuntu la kuthina owaziwayo emazulwini, owavela phezulu, owazi izinto zaphezulu, owazi intando kaNkulunkulu. So mangabe sizobuza inyama, sibuze ingqondo yethu, sesiphambukile. Akwesibuze lo owaziwayo ngale. Khona iculo elithi ewe lo owaziwayo ungophilileyo. Ingakho uJobe mayehlaseleka athi uNkulunkulu Sathane hamba uye kuJobe, kodwa khona into ongeke uyithinte. Ilento le engafi, ngisho ngakuthiwa umuntu ke uyafa kodwa unayifi. Ingakho uNkulunkulu uthi ungakwenza konke kodwa umoya kaJobe ungowami. So ingakho uJobe understand ukuthi uNkulunkulu ungubani. Understand ezimweni sekuphele konke. Yabona uJobe waphelelwa yikho konke, kwasala ukuthi unonkosikazi kuphela. So uNkulunkulu yini ashiya unkosikazi kaJobe? Unkosikazi kaJobe wasalela into eyodwa, ngoba lithi iBhayibheli umuntu, indoda nomkayo bamntumunye. So inhlahla ehlela lo mama ukuthi yena noJobe sebe umuntu oyedwa. Isibusiso sizobe sibuyiselwa kuJobe
kufanele umama asithole ngoba they are one. Hayi ngoba wayenze kahle kwafanele ngabe wafa, kodwa uNkulunkulu wamgcina emgcinela lithi isithembiso sakhe ukuthi umuntu mabeganene bamuntu munye. So bazalwane thina simuntu munye noJesu. Ake simveze lo Jesu ophila kithi ngezinto zonke azenzayo empilweni zethu. Khona ilanga ubaba owakwathi angifunanga elilodwa ilanga kugcine kukhothanyelwa mina kuthi ubaba mahlaba this ubaba mahlaba that, monye umuntu ofanele adunyiswe. Ingakho abazali basusa ithombe ezayibekwa la ngaphambili, ngoba ekugcineni sigcina sibhekisa amehlo ethu kubantu uNkulunkulu ababekile ndisuke sibahlukumeza, ngoba ithuna likaMose ukuze lifihlwe lafihlelwa zona lezo zinto ukuthi abantu babona amandla uNkulunkulu wayewabekile pheka Mose, bagcina bekholwa ukuthi uMose ngenza konke, wagcina sewuNkulunkulu wabo. So ngisho ithuna lakhe ukube bayalazi abantwana bakaIsrayeli ngabe bakhothama kulona namhlanje, ngoba iBhayibheli lithi akekho umprofeti owakawenza imangaliso njengoMose. Akekho umuntu waba ne close contact noNkulunkulu njengoMose, akekho. Okwaze kwathi abantwana kaIsrayeli sebuyela kubona bathi fihla ubuso asikwazi nokubheka, kodwa uMose wayengayiboni le nto kuyena, kodwa yabonwa abantu. So bazalwane uNkulunkulu akesuse wonke amathemba education yini kwesikuthathe sikubekele, sithatha uNkulunkulu simbeke phambili, ngoba iBhayibheli malithi ekuqaleni uNkulunkulu, in the beginning God. Ukushuthi nje ekuhambeni kwethu uNkulunkulu makuyena ohamba phambili akukho okuhlasela. Ngoba bazalwane mangikhuluma ngokuthi ngisho uNkulunkulu mayenathi akukho okuhlasela, ngithe umzekelo lo uNkulunkulu indoda yayithembisile uzohamba naye. Kwafika isikhathi la indoda emuza uNkulunkulu engekho, kanti uNkulunkulu wayethembisile ukuthi mangabe uhamba endleleni enzima obheka ngemuva uzobona amanye ama footsteps or something. Okushuthi abantu mabe ababili kufanele kube netekhombisa ukuthi kunamanyathela awu4, abantu abanenyawo ezi2. Kodwa kuthiwa le ndoda lesikhathi ingene emzimeni yathi yabheka ngemuva isibona amanyathelo omuntu oyedwa, ukuthi uNkulunkulu uthe mangingene imeni uzongena nami, kodwa njengamanje mangibheke emuva angiyiboni lento ayengithembise yona ukuthi ngizoyibona. Ithema idlula indoda lapho yambuza wathi uNkulunkulu uphi ngoba uthe uzohamba nami. Wathi isimo obudlula kuso ubungekwazi ukudlula, imini enguthwalile ukuze udlule kuso. So uNkulunkulu ezinye izimo uyasivumela singene kuzo, abona ukuthi no sizokwazi ukudlula kuzo, kodwa lezi ayibona ukuthi zingaphezulu kwethu uyasithwalela zona. Yabona malithi uyathwala umthwalo wakho. Why siyithwalele thina imithwalo yethu? uNkulunkulu uthi asiphosele kuyena yonke imithwalo, zonke inkathazo, mangabe kusinda ukuginqa. Siyakwenza thina lokho. Ingoba izwi kaNkulunkulu ezingqondweni zethu safike silihlaziye, si-analyze ukuthi ngabe is it possible lento uNkulunkulu ayishoti ngenzeke. Ukuhlanipha kaNkulunkulu ngeke sikuqonde, futhi mangabe sikakuqonda uNkulunkulu uzokwehla ekubeni uNkulunkulu. Yabona mangabe ufunda ngisho izinto ezibhaliwe kuthiwa ama discoveries akhona emhlabeni njengamanje is only 5% discoveries. Izinto okufanele abe siyazazi njengoba sila emhlabeni ezikhona phakathi kwethu only 5%, u95 asikawazi. Ingakho izwi kaNkulunkulu lithi masifika ngale siyokwazi konke ngokuphelele, ngoba ingqondo zethu angeke ikwazi ukuyibamba into uNkulunkulu asibekele yona, nezinto ezikhona lapha kwethu esingayiqondi. Yabona uNkulunkulu ngelilanga uyafisa lapha kwethu kube khona umuntu ovela akhonyiswe intaba yegolide ebusuku ukuthi izwe lakithi lishintshe nje ngaye eyedwa, kodwa lezo zinto ngibona zidiscover abantu abangakholwa. Kodwa igolide nesilver lingakaNkulunkulu.
ngibheka ukuthi kuzofika isikhathi la uNkulunkulu ethi noma esenzele izinto athola ukuthi asikhulile ekutheni singakwazi ukuyibamba lezo zinto. Isibusiso siphenduke isiqalekiso ngenxa yokuthi asikulungele ukuthi lezi zinto lezi singakwazi ukuyibamba. So sidinga abazalwane ukukhula sikholwe uNkulunkulu ukuthi lezi zinto ayishilo ezwini lakhe unamandla okuzenza. Kodwa ukuze azenze kumele thina sikholwe izwi lakhe. Kumele simethembe simbambe ekushweni kwakhe ukuthi lokho akushilo unamandla okwenza. Ingakho kuthiwa uJesu lesikhathi ebiza uPetro akeze kuyena. uPetro akahambanga phezulu kwamanzi. uPetro wahamba phezulu kokusho kukaJesu ukuthi woza. Ngoba ukube wathatha ngengqondo yakhe ukuthi amanzi nami wayengeke asuke ngisho uthatha isteps sokuqala. Kodwa kwathi esephakathi nendawo wabona hayibo ngihamba phezulu kwamanzi ngempela wacwila. uJesu uthini mangabe erebuke uPetro? Ukhuluma ngokukholwa okuncanyana. Kanti izwi likaNkulunkulu lithi mangabe singaba nokukholwa ongangenhlamvu yesinabe singakwazi ukutshela intaba ukuthi ayigudluke igudluke. Yabona khona la izwi likaNkulunkulu lithi lingabi indodana yomuntu iyothi mayibuya iyokufumana yini na ukukholwa kithi. So bazalwane sisanikwe ithuba njengamanje lokuthi sizame ukushintsha indlela esenza ngayo, indlela esicabanga ngayo, indlela esikhuluma ngayo. Kwesithi mase kule ndawo uNkulunkulu simbambe ezwini lakhe njengoba linjalo sizoyibona izinto zenzeka. iBhayibheli lithi angishongo yini na uthi uma nikholwa phela akukuningi sishoda ngokukholwa. Ngiyafisa uNkulunkulu namhlanje bazalwane akayibeke lento yokukholwa enhlizweni zethu. Xa sikhuleka sinxusa ukuthi uNkulunkulu akavuselele lokho okuncane obese kuzokufa. Ngoba uNkulunkulu ufuna nje ukukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinabe ukuzenza izinto. Baba kwafanekisa ngelinye ilanga wathi umetshiso nedosha likaMetshiso izwi likaNkulunkulu nokukholwa kwakho okufanele ukuthi makuhlangana kuqhasha umlilo. So izwi likaNkulunkulu is there. Yini eshodayo? Ukukholwa kuthina. Namhlanje bazalana sithi masingena enkhulekweni sinxuse nje uNkulunkulu sinxusele into eyodwa ukuthi akasize lento esithi yakholelwa uyona sikholwe yiyo. Ngoba siyakwazi ukukhipha ngomlomo kodwa impi engqondweni iyalwa ukuthi lento ekhulunywayo ngibona ukuthi khona. Asinxusa uNkulunkulu asisize kulokho kumngabaza ngoba uthi uma sicela noma yini sikholwa ukuthi uyasizwa singenakho ukungabaza. Leyo nto esiyicelayo sesinayo, akasho ukuthi sizoba nayo, sesinayo ngenxa yokukholwa. Bazalwane bengithe ngizoba mfishane can't sengibe mfishane kakhulu. Ngizocela abazalwane ngicela ukuma lapho. Ngizocela siphakame mfowethu Inga ngicela uze ngaphambili usilide ngomkhuleko. Unxusa kwethu kube kodwa nje ukuthi baba siyakholwa size ungakholwa kwethu. Amen. Simshaya kakhulu uNkulunkulu ezandla. Ashaya kakhulu izandla. Egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asimshayele kakhulu uJesu izandla. Okay. Thank you Jesus. Amen. Amen. No, so right. Kumthandazo wethu sonke bazalwane before sithandaze ukuthi uNkulunkulu akasize ukungakholwa kwethu. Ukukholwa mhlawumbe mangangena kancane before sithandaze. When you read the book of Romans 1 verse number 17, or to Paul from verse number 16, I am not ashamed of the gospel
For it is power unto salvation. At number 1 to the Jews, number 2 to the Greek. Verse number 17, I said again, for the righteousness of God, it has been revealed from faith to faith. We said again, then a righteous man shall live by faith. And when you read the book of Ephesians, uthi, for we are saved by grace, but through faith. So if you know sindiswa kwethu, it is through faith. So a righteous man kuyamphoqa to live ngokholwa. And number 2, ukholwa, it is a weapon. When you read the book of Ephesians chapter number 6, uthi Paul, number from verse number 1, if I can start there, uthi uveza ibandla njengabantwana bakaNkulunkulu. Ku chapter number 2 uliveza njengezona ezenzela umusa. Ku chapter number 3 uliveza njengemystery. Uthi ibandla liyimystery. Liyakwazi ukuthandaza into zingenzeki kodwa liqhubeka lithandaze because liyimystery ibandla. Chapter number 4 uliveza ibandla, uveza uJesu enikeza ibandla, uthi he gave the offices. Abanye abanikeza to be the pastors, the prophet, the teachers, the apostles. Chapter number 5 uliveza ibandla njengomakoti. But chapter number 6 uveza ukholwa. Uthi qinana enkosini nasemandleni walo. Usethi ke nithathe the helmet of salvation. Ngifuna ubona ukholwa ukuthi kungenaphi lapho. The helmet of salvation. Usethi the breastplate of righteousness, the belt of truth, and the word as the weapon. Usethi ke ningakuyeki lokho, ningapheli lapho. And faith as a shield. Usethi ukholwa ikona kusivikelayo uma izinto zihlasela. So faith is a weapon. When we are being revived about faith, we are being revived to face our challenges. Because faith is the weapon in the spirit. Faith is a weapon in the spirit. But ukholwa akuvele enyameni. In the book of 1 Corinthians 12, Paul uthi faith is a gift. And if it is a gift, it is given by the Holy Spirit. So when we pray, sizocela umoya ngcwele asinikeze ukholwa. Because yonke into eyi gift of the spirit inikezwa umoya ngcwele kubantu. Because no man can believe in God except by the Holy Spirit. We are praying. Faith is a weapon in the spirit. Sisungakholwa kwethu ebusuku umoya ngcwele. We can pray bazalwane. Faith is a weapon. Uma singaphela ukholwa iphela indaba yethu. It is a weapon that the devil understands. Father, we give you praise.